Yes, aya ni amashusho y'ingabo za FRDC Wazalendo ndetse n'Abarundi aho bakubiswe inshuro n'ingabo za M23 aho bahise bafata n'ikibuga cy'indege Kavumu. Rwose ubu ngubu barayifite neza cyane, bamaze kuyibohora intare za Sarambwe hejuru cyane, aho umujyi bamaze kuwufatisha, umujyi wa Bukavu barawufite mu biganza. Rwose urabona amakamyo menshi yuzuyemo abasirikare ba FRDC, amamoto yuzuye, imodoka, imihanda yose nyirangoro murakomeza wihera ijisho uburyo ki umunya FRDC yakubiswe rwose inshuro n'abasore ba M23, aho rwose babatse n'ibikoresho bihagije, harimo ibifaru, ibibunda bya rutura bimwe birasa mu birometero. Rwose ingabo za FRDC zamaze kumanika amaboko nk'uko byari byagenze Goma, aho bakubiswe inshuro nabwo bagahunga bagakiza amagara. Naha rero muri Kavumu ku kibuga cy'indege niko byaje kuba bigenda, aho bakubiswe inshuro ku buryo bugaragara buri wese. Ahangaha nta kinyoma kibirimo rwose, urihera ijisho FRDC banakimbiye kabisa. Ibintu rwose M23 irimo iragenda igaragaza amayeri y'urugamba ndetse n'ubwenge ku bijyanye n'imirwanire. Irimo iragenda rwose ifata bimwe mu bikoresho bya FRDC Wazalendo na FDLR ndetse n'Abarundi, aho barimo kubita rwose bakirukanka. M23 noneho ikabyifashisha inabahabya. M23 ikomeje kwerekana ko atari agafuku y'imvugwa rimwe. Ubu tuvugana Goma barayifite neza, bamaze kwishyiraho n'ubuyobozi, ngira mwabonye guverineri ndetse na vice governor bayobora Goma. Ubu tayari noneho na Bukavu bayifite neza mu biganza, aho bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ngira ngo rwose murabona aeroport do Kavumu cyangwa se airport of Kavumu. Rwose soldiers of M23 bamaze kuyigarurira. Rwose abahungu baratuje, bameze neza cyane. Ubu tuvugana abasirikare ba FRDC bamaze guhungaho, bifashe amashusho bavuga bati turakurambiwe Kisekedi, utwicisha inzara, urimo uradushora mu rugamba, wowe wigaramiye aho ngaho, nta kintu tumariye, nta gashara gafatika, nudufata neza ndetse n'inzara iratwishe. Aho batangiye guhunga bavuga ati ntacyo turwanira, ni ukuvuga ngo urugamba rurimo rurorohera M23 rwose, aho batangiye kwitana ba mwana. Turaza kuba tureba igikurikiro. Ese ushobora kwibaza uti M23 irakomeza Kinshasa cyangwa baraparikika Bukavu honyine? Ahangaha ku kibuga cya Kavumu bamaze kwigarurira. Tubwira muri comment niba ariko nawe ubibona. Hanyuma ikindi kintu dushobora kubwira size ni uko Kisekedi yatangaje yuko uwo bita Joseph Kabila ari we uri inyuma y'ibitero birimo kugenda bigabwa, ari we muterankunga mukuru wa M23. Kisekedi byakomeje kumucanga. Ese bamufasha bo baramenye bahera hehe? Uyu munsi aravuga ngo ni Kagame, ejo ko ubu yatangira no kubona ko Kagame nta kintu ngira ngo atwaye, sinzi wenda sanse arimo kubitwaramo, nimba yatangiye kwifashisha undi ko ari bubiri inyuma. Ubwo sinzi ukuntu we arimo kubibona. Aravuga ati uwo bita Joseph Kabila ko ari bubiri inyuma, ari mu gufasha M23 cyangwa se M23. Ntago twamenya ngo bimeze bite. Ikindi kandi abanyamahanga bifuza ko bafasha nka FRDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi, urugero nka Angola, Chad, South Africa, ubu sinzi ko bagifite imbaraga zo kubona aho bahera. Ni gute wajya gufasha umuntu nimba abasirikare ba FRDC bubwa barimo guhunga bavuga bati nta kintu dukuramo, nimudufashe neza? Sinzi niba abo bandi bifuza gufasha
Gisekedi hari aho babona bahera mu gihe abasirikare bayifitiye ku giti cye batarimo gushyiramo imbaraga. Sinzi ko hari aho bahera rwose, byaza kugorana. Reka tugize turebe umunsi ku munsi n'isaha uko birimo kugenda bihinduka, turagenda tubahereza updates. Njye ndi Turatsinze wawe, reka tugaruke.